Dukomeje gukurikirana gatanu kuri gatanu ko ibintu byifashe mu gihugu cya Uganda, uko amatora akomeje kugenda ndetse bikomeza kuva mu matora ku bakandida batandukanye by'umwihariko kuri Robert Kyagulanyi Ssentamu wamenyekanye nka Bobi Wine ndetse na Perezida Yoweri Kaguta Museveni usanzwe ari perezida w'iki gihugu cya Uganda. Amakuru atugeraho ndetse kandi dukesha imboni zacu, bamwe mu banyamakuru bagenzi bacu bari mu gihugu cya Uganda barakomeza kutubwira ko ibintu byifashe neza, umutekano urarinzwe n'inzego z'umutekano mu gihugu cya Uganda, ariko kandi ati hari ubwoba bw'uko hashobora kuza guturika ikintu kidasanzwe bitewe n'uko abatavuga rumwe n'ubutegetsi abo ku ruhande rwa Bobi Wine batangiye gutekereza ko barimo baribwa amajwi mu buryo bukomeye cyane n'uruhande rwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni usanzwe ari perezida w'iki gihugu cya Uganda. Hanyuma nuko twabwiye ko uwitwa Yoweri Kaguta Museveni ariwe uri imbere mu bijyanye n'amajwi kugeza amagingo anga amajwi amaze kwarurwa, gusa ugereranyije amajwi yose agomba kwarurwa abaturage b'igihugu cya Uganda bitabira amatora ku munsi w'ejo, haracyari kare ko umuntu yatangira gutangaza ngo uyu niwe utsinze amatora. Gusa umuntu ushobora kugenekereza akavuga ati wenda uyu afite amahirwe menshi cyane, gusa ikiriho nuko nubwo Yoweri Kaguta Museveni ari imbere mu majwi amaze kwarurwa, witwa Robert Kyagulanyi Ssentamu nawe akomeje kugenda amusatira amugwa mu ntege ndetse mu buryo bukomeye cyane, kandi hari ibice bikomeye cyane bivuga yuko birimo abarwanashyaka ba Robert Kyagulanyi. Ntibyagutangaza rero nimize kuhatangaza, ubwo turaza kugaruka tubabwira ngo ibintu bishobora kuba bihinduye isura. Uwitwa Robert Kyagulanyi Ssentamu nawe akomeje kuzamuka mu majwi ndetse akomeje gusatira uwitwa Yoweri Kaguta Museveni w'iki gihugu cya Uganda. Hanyuma andi makuru atugeraho ni uhagarariye indorerezi z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba yitwa Eda Mukabagwiza. Uyu nguyu ni umunyarwandakazi. Hari amakuru yihutirwa cyane atugezeho muri aka kanya. Muri bukara amakuru ngeze mbagezeho kare mbabwira yuko uruhande rw'ishyaka rya NUP cyangwa se ritavuga rumwe n'umutegetsi w'igihugu cya Uganda bavugaga ko hari indorerezi zamaze gutabwa muri yombi kandi zagenzuraga uko amatora ari kugenda cyangwa se uko ibikorwa by'amatora biri kugenda, by'umwihariko cyane cyane ku ruhande rw'ishyaka ritavuga rumwe n'umutegetsi w'iki gihugu cya Uganda. Hari amakuru atugezeho kuri Eda Mukabagwiza, reka nze nyarambure mu buryo burambuye muri rusange, ariko reka twihuse kuko tutarabuze ko umwanya wo kongera kugaruka kuri aya makuru. Mbanze mbabwire inshamake y'aya makuru yihutirwa cyane. Mbabwire ko amakuru atugeraho aravuga yuko hari umudepite mu gihugu cy'Ubufaransa wapfuye jenoside yakorewe abatutsi ashobora kuza guhanwa. Umudepite uhagarariye ishyaka RN cyangwa se Rassemblement National muri nshinga amategeko y'Ubufaransa yitwa Frédéric Pierre Vos ashobora kandi gufatirwa igihano kubera gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Ubwo abadepite bo mu Faransa bajyaga impaka ku ngengo y'imari kwa 15 Mutarama 2023, Depite Vos yavuze ko abo batavuga rumwe bihinduye abatutsi kugira ngo bateme abahutu babahora ko ari banini cyane. Bwana Depite Hervé Berville ukomoka mu Rwanda, Boris Varo ndetse na Cyrielle Chatere bamaganye amagambo ya Vos bagaragaza ko adakwiye kwihanganirwa kuko bidakwiye ko impaka ku ngengo y'imari zigereranywa n'icyaha cyatwaye ubuzima bw'abatutsi barenga miliyoni. Berville yagize ati ibi bivuze byinshi ku rugendo rurerure cyane rugihari kugira ngo jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda yemerwe byuzuye. Depite Jean Pierre Tanguy wo muri shyaka rya Rassemblement National nawe yababajwe cyane n'amagambo ya mugenzi we asaba imbabazi mu izina rya bagenzi be. Yagize ati mu izina ry'itsinda ryanjye ndashaka gusaba imbabazi kubera amagambo ntumva rwose yavuzwe. Twubaha kandi twibuka jenoside cyangwa se bazi jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Berville na Valo bagaragaje ko amagambo ya Vos afite uburemere, basaba ko abadepite barengera bajya bafatirwa ingamba nk'uko biteganywa mu mahame ngengamyitwarire. Marie Agnes Poussier Winsbach wari uyoboye iki kiganiro mpaka yamenyesheje abadepite ko ateganya kugeza ikibazo cy'imyitwarire ya Vos kuri perezida w'inteko amategeko y'Ubufaransa kugira ngo harebwe niba uyu mudepite yafatirwa bihano. Depite Vos ntiyemera ko yarengereye, yabwiye itangazamakuru ko amagambo yavuze atakabaye aca igikuba mu nteko y'Ubufaransa kuko ngo yarigereranya ry'inkuru yo mu Bugereki aho abantu bicwaga babanje gupimishwa uburebure ndetse bw'ibitanda. Uyu mudepite ashobora gufatirwa ibihano birimo guhagarikwa by'agateganyo mu gihe runaka bigendana no guhagarikirwa umushahara cyangwa se agahabwa ubutumwa bumwihanangiriza kugira ngo rero ntazasubire kuvuga amagambo nk'aya mu nshinga amategeko y'iki gihugu. Muri Korea y'Epfo inkuru ivayo mu bijyanye n'ubutabera iravuga yuko urukiko rwa Seoul uyu n'umurwa mukuru w'igihugu cya Korea y'Epfo rwakatiye Yoon Suk Yeol igifungo cy'imyaka igera kuri 5 azira icyaha cyo kubangamira ubutabera bwo gukoresha n'ububasha yari afite ndetse no guhimba inyandiko.
Yoon yabaye perezida wa Korea y'Epfo kuva muri Gicurasi 2022 kugeza muri Mata 2025 ubwo yakurwaga ku butegetsi azira ibihe bidasanzwe bya gisirikare. Yatangaje mu Kuboza 2024 icyemezo cyo gushyiraho ibihe bidasanzwe cyafashwe nk'amahano kuko Yoon yashakaga kubyifashisha mu guta muri yombi abadepite batavuga rumwe n'ubutegetsi we barimo Lee Jae-myung wamusimbuye ku butegetsi. Kuva Yoon yava ku butegetsi yakurikiranyweho ibyaha byinshi byiganjemo ibifitanye isano n'ibihe bidasanzwe. Yatangaje muri 2024 ubu ari kuburana imanza zigera kuri enye. Urubanza rwakatiwemo imyaka igera kuri 5 kuri wa 16 Mutarama 2026 nigo rwa mbere ruciwe, izindi zo zikaba zizaburanishwa mu gihe kiri imbere. Mu rundi rubanza Yoon yaburanye icyaha cyo kurwanya inzego z'igihugu tariki ya 13 Mutarama kandi ubushinjacyaha bwamusabiye igihano cy'urupfu. Umwanzuro w'urukiko kandi uzamenyekana tariki ya 19 Gashyantare 2026 nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Hanyuma reka mbere gato yuko tujya ku nkuru yacu amabwire kuri inkuru yo muri Ethiopia irashinja Eritrea guha intwaro inyeshyamba zo muri Amhara. Igipolisi cya Ethiopia cyatangaje ko cyafashe amasasu ibihumbi n'ibihumbi yoherejwe na Eritrea ku nyeshyamba zo mu karere ka Amhara muri Ethiopia. Ikirego Eritrea yatewe twatsi ivuga ko ari ikinyoma kigamije gutangiza intambara. Ikirego cy'igipolisi cya Ethiopia cyongereye kandi ubushyamirane hagati ya Ethiopia na Eritrea. Ibihugu byamaze igihe kirekire bidacanwa mbere yo kugirana amasezerano y'amahoro mu mwaka wa 2018. Bigaragara ko ashobora kandi guta agaciro ahatagize igikorwa. Polisi yavuze ko mu itangazo ryo kuwa gatatu ushize nk'uko bitangazwa na Reuters ibintu n'amakuru y'Abongereza ko bafashe amasasu 56 kandi bata muri yombi abantu babiri bakekwa muri iki cyumweru mu karere ka Amhara, aho inyeshyamba za Fano zatangiye kwigomeka mu butegetsi muri 2023. Iri tangazo ryakoresheje izina ry'ishyaka riri ku butegetsi rya Eritrea rigira riti iperereza ry'ibanze ryakozwe ku bakekwa bombi bafashwe mu buryo butunguranye ryemeje ko amasasu yoherejwe na guverinoma ya Shabia. Minisitiri w'itangazamakuru muri Eritrea yitwa Yemane Gebremeskel yatangaje Reuters ibintara ku by'Abongereza ko ishyaka rya Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed Prosperity Party PP ririmo gushaka urwitwazo rwo kugaba ibitero kuri Eritrea. Ati ubutegetsi bwa PP Prosperity Party burimo gutangaza ibinyoma kugira ngo buhe impamvu intambara bumaze imyaka ibiri gushaka gutangiza. Ati mu kiganiro mu ntangiriro z'iki cyumweru n'itangazamakuru rya leta, Perezida wa Eritrea Isaias Afwerki yavuze ko ishyaka Prosperity Party ryatangaje intambara ku gihugu cye. Yavuze ko Eritrea kandi ashaka intambara, ariko yongera ati tuzi uko turengera igihugu cyacu. Ibihugu byombi kandi byarwanye intambara y'imyaka igera kuri 3 ku mupaka dutse mu mwaka wa 1998 nyuma y'imyaka igera kuri 5 kandi Eritrea ibonye ubwigenge ibuhawe na Eritrea bashyize umukono ku masezerano y'amateka yo gusubiza umubano mu buryo mwaka 2018. Yaje kandi guhesha igihembo cy'amahoro cyitwa Nobel Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed. Ingabo za Eritrea ndetse zaje gufasha ingabo za Ethiopia mu gihe cy'intambara yo muri 2020 kugeza 2022 hagati ya leta n'ingabo za TPLF zo mu ntara ya Tigray. None ubu umubano hagati y'ibihugu byombi kandi wongeye kuzamo igitotsi gikomeye cyane. Ikaze kuri amakuru kuri Eda Mukabagwiza, uyu ahagarariye indorerezi z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba muri iki gihugu cya Uganda gikomeje kuberamo amatora y'umukuru w'igihugu n'abagize inteko ishinga amategeko. Hari inkuru yanditsweho n'ikinyamakuru rya Kadomo ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 2026 ati umunyamategeko w'umunyarwandakazi Eda Mukabagwiza ayoboye indorerezi z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba East African Community yagiye gukurikira amatora y'umukuru w'igihugu n'abagize inteko ishinga amategeko muri Uganda ateganyijwe ku itariki ya 15 Mutarama 2026. Impamvu ngaruye iyi nkuru ni kubera ko dukomeje gukurikira amakuru aturuka mu gihugu cya Uganda mu bijyanye n'aya matora. Hari umunyarwanda wambaje se mwaba mwamenye amakuru y'umunyarwandakazi Eda Mukabagwiza ko ari we uhagarariye indorerezi z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Ese ko NUP yatangaje ko hari indorerezi zamaze gutabwa muri yombi nawe yabarimo. Nagira ngo mbabwire yuko Eda Mukabagwiza nta kibazo na gito afite, ari mu ndorerezi nk'uko twabivuze hejuru, ni uyoboye indorerezi z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Nkurikirana amakuru ya nyayo ndetse y'ibikomeje kubera mu gihugu cya Uganda, ariko menya amakuru yuko Eda Mukabagwiza ameze neza nta kibazo, ntabwo ari mu bamaze gutabwa muri yombi n'inzego z'umutekano z'igihugu cya Uganda, ahubwo akomeje akazi ke ndetse kandi ahagarariye u Rwanda neza n'ishema ry'abanyarwanda muri rusange. Kuwa 13 Mutarama 2023 East African Community kandi yohereje muri Uganda indorerezi 61 zaturutse mu bihugu byose bigize iyi misiyo. Irimo kandi abagize inteko ishinga amategeko y'umuryango, abaturutse muri komisiyo y'amatora muri Minisiteri y'Abanyamahanga, komisiyo z'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, abahagarariye societe civile n'abotse n'abo mu munyamahanga bukuru bw'uyu muryango.
East African Community yagaragaje ko Mukabagwiza Eda yagizwe umuyobozi w'izi ndorerezi kubera ubunararibonye afite muri byinshi birimo diplomasi n'ibibera mu karere, cyane ko yabaye vice president w'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda, abaminisitiri w'ubutabera mu Rwanda, ambasaderi mu bihugu bitandukanye, ndetse kandi umwunganizi mu by'amategeko. Ejo bundi twarabivuze ko yamaze kugera mu bavoka. Mukabagwiza yatangaje ko we n'abagenzi be kandi bagiye muri Uganda gukurikira amatora mu bwigenge kandi mu buryo butabuganye mu bushishozi, kugira ngo bazatange raporo y'ukuri igaragaza uko azaba yagenze. Ni turi kandi hano ati kugira ngo twivange mu nzira y'amatora, twemeze ibyavuye mu bikorwa bya politike cyangwa se ngo dutangaze umusaruro w'amatora. Inshingano yacu no gukurikira ubushishozi, gukusanya neza amakuru ndetse no gutanga raporo itabogamye. Indorerezi z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba zakorera kandi mu bice bitandukanye bya Uganda, zikorane nabo muri komisiyo ishinzwe amatora, imitwe ya politike, abakandida, sosiyete sivile, itangazamakuru, inzego z'umutekano n'abandi bafatanyabikorwa. Biteganyijwe ko indorerezi kandi zigomba gutangaza raporo y'agateganyo ku bigerekeye amatora ya Uganda, nyuma zishyirize raporo ya nyuma inama y'abaminisitiri ya East African Community ya leta ya Uganda n'abandi bafatanyabikorwa mu bizaba kandi bikuyemo harimo inama z'ibyo zizakongerwamo imbaraga n'ibikosorwa kugira ngo rero amatora butaha azagende neza muri iki gihugu cya Uganda. Hanyuma munyemerere rero turebera hamwe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa, andi makuru akomeje kugenda agarukaho muri aka kanya menshi cyane. Banabivuze ko tuba dufite amakuru menshi cyane akomeje kugenda agarukaho muri ibi bitangazamakuru bitandukanye. Mbabwire ko amakuru yandi twabwira, ntabwo twabwiye kuri inkuru ya Twirwaneho, aho Twirwaneho yambuye ihuriro ry'ingabo za leta RDC agace ka Poezero mu mutwe witwaje intwaro wa MRDP. Twirwaneho rwanya ibitekerezo bya Repubulika Demokarasi ya Kongo wafashe agace ka Poezero kari ingenzi ku ihuriro ry'ingabo z'iki gihugu z'u Burundi Wazalendo, umutwe wa FDLR. Twirwaneho kandi yafashe Poezero mu gitondo cyo kwa 16 Mutarama 2026, nyuma y'umunsi umwe ifashe ibindi by'ingenzi muri teritwari ya Fizi biri mu musozi wa Baruta, ikanahanura kandi drone y'ihuriro ry'ingabo za leta RDC FARDC. Ubuyobozi bwa Twirwaneho kandi bwatangaje ikinyamakuru cya Kadomo ko ubwo ingabo za RDC z'u Burundi Wazalendo na FDLR bari bamaze kandi kwamburwa Poezero, umusozi wa Baruta ndetse no kwisumo byahunze byerekeza mu gace ka Murima ndetse na Mutambara. Poezero yabagamo kandi ibirindiro bikomeye cyane by'ihuriro ry'ingabo za leta RDC byari byarafunze inzira ihuza komini Minembwe n'ibindi bice byo muri teritwari ya Fizi ndetse na Uvira. Ingabo zakoreraga zayifashishaga kandi mu gutegura ndetse no kugaba ibitero bikomeye cyane mu duce twa Minembwe dutuwe n'abanyamulenge n'utundi duce bahungiyemo nka Mikenke. Umusesenguzi Dr Alex Mvuka ukurikiranira hafi ibibazo bya politiki byo muri RDC yatangaje ko Poezero yari hamwe mu hantu hatatu h'ingenzi kandi ihuriro ry'ingabo za leta RDC. Dr Mvuka exati bakoreshaga Poezero n'ibirindiro bibafasha kurasa nta kuvangura bikozwe na leta RDC ku midugudu y'abanyamulenge mu misozi miremire cyane muri rusange mu gice cya Minembwe. By'umwihariko abashigikiye leta RDC bafite impungenge ko nyuma ya Poezero abarwanyi batwirwanaho kandi bashobora kandi gufata ibindi bice byo muri Fizi birimo Murima, centre ya Fizi, mujyi wa Baraka, nk'uko umusesenguzi yakomeje kugenda bigarukaho.